U Atomskoj banji kod Čačka sve je više stranih gostiju. Banja je nedavno u Beču nagrađena Oskarom popularnosti srpske dijaspore i proglašena srpskim brendom. Među zainteresovanima su i Italijani, koji su i ranije posećivali tu turističku destinaciju. Potpunim renoviranjem kapaciteta i investicijama u prvu privatizovanu banju u Srbiji, Atomska banja ima sve bolju ponudu u zdravstvenom turizmu. Strani gostiju je za 14% više nego prošle godine. Ponovo se interesuju i Italijani, za početak predstavnici informativnih agencija. Kao novinar mogu da primetim jedan jako zanimljiv projekat i ono što je veoma bitno i što nam privlači pažnju je da sve ovo urađeno bez uzurpiranja okoline i sačuvali su lokalna mesta, lokalitet, tradiciju. Krajem 80. godina prošlog veka Italijani su bili stalni gosti u Gornjoj Trepči. Za smeštaj u lečilištu prijavljivalo se mesecima unapred. Le impressioni sono ottime perché Utisci su odlični, ono što želim da napomene da zdravstveni turizam je već razvijen u Italiji i također zdravstveni turizam u inostranstvu. Znači mnogi Italijani zbog nižih troškova i cena odlaze u inostranstvo na razne lečenje. Predstavljanje Atomske banje stranom tržištu deo je težnje regionalne kancelarije Komore italijansko-srpskih privrednika u Čačku da se naši privredni kapaciteti uposle. Pre svega želja da naše firme uposlimo za proizvodnju određenih delova za italijansko tržište, određenih kooperativne saradnje za isto evropsko tržište, odnosno za treća tržišta takozvana. U Atomskoj banji Gornja Trepča tokom sezone boravi preko 3.500 ljudi. U stacionarnom smeštaju lečilišta već su rezervisani svi kapaciteti do oktobra, ali za zainteresovane goste na raspolaganju je i privatni smeštaj.